Crnogorski Telekom odnedavno nudi svim kompanijama i organizacijama koje posluju u Crnoj Gori kompletna ICT rješenja koja obuhvataju integrisane telekomunikacione i IT servise. Otuda je naziv ovog programa Integris. Ova ICT rješenja su primjenjiva u svim segmentima poslovanja, bez obzira na veličinu i vrstu djelatnosti, a primarni cilj je modernizacija i povećanje efikasnosti poslovanja. Mislim da neće zvučati pretenciozno ako kažem da je Integris i poziv na promjene, i to promjene u pravcu modernizacije poslovanja, jer kroz Integris IT i komunikacije postaje obaveza Crnogorskog Telekoma, što kompanijama prvenstveno donosi funkcionalnost u poslovnom procesu, jer se fokusiraju na svoj core biznis, time štede vrijeme i novac, a kao krajnji rezultat povećavaju spremnost da mnogo bolje odgovore na zahtjeve tržišta. Stručnjaci naše kompanije u svakom trenutku su uz preduzeća koja se odluče za ICT rješenje Crnogorskog Telekoma. Tu smo da napravimo najbolji dizajn i projekat računarske mreže, serverske arhitekture radnih stanica i prateće opreme, da osmislimo modele pouzdane komunikacije u ofisu i van njega i naravno da sve to implementiramo i održavamo u funkcionalnom stanju. Kao što vidite, sve je po principu ključ u ruke. Jedan provider je zadužen i za servis i za opremu kao i za njihovo održavanje. Integris programom okrećemo se prije svega kompanijama koje žele da budu konkurentne i fleksibilne i da se u potpunosti okrenu vlastitim poslovnim procesima. Mercator Crna Gora je jedna od prvih kompanija koja je uz pomoć Integrisa objedinila rad svih svojih poslovnica. To je ovom privrednom gigantu donijelo potpuno novu dimenziju u poslovanju. Mercator kao lider u maloprodaji na tržištu Crne Gore primjenjuje najviše standarde u svim oblastima poslovanja, pa tako i u oblasti informacione tehnologije i komunikacija. Zahvaljujući Integrisu, svih 85 Mercatorovih maloprodajnih objekata funkcionisat će kao jedinstven sistem. Uvođenjem Integrisa značajno će se poboljšati međusobna komunikacija u svim dijelovima firme bez obzira na njihovu geografsku udaljenost. Poslovni procesi u potpunosti će biti sinhronizovani, što će zaposlenima istovremeno donijeti i jednostavnost i bolju efikasnost u radu. Za Mercator kao inovativnog trgovca vrlo je značajno i to što će primjenom Integrisa značajno se povećati nivo sigurnosti mreže i podataka. Nakon što su im predstavljene višestruke prednosti i mogućnosti integrisanog ICT sistema, CEMI je također odlučio da isproba Integris. Danas su veoma zadovoljni zbog svoje odluke. Pokazalo se da je ovo bio značajan korak. Integris je unio sasvim novi kvalitet u veoma specifične poslove kojima se CEMI bavi. Ovo se također odnosi i na PR centar. Poslovanje nam je znatno modernizovano. Za vrlo kratak period smo vidjeli da smo napredovali i postali brži i efikasniji i to uz prilično velike uštede. Možemo reći da nam je skinut veliki teret kad je organizacija rada u pitanju, jer možemo pristupiti informacijama sa bilo kog mjesta. Uz to možemo nadzirati posao gdje god se nalazimo, što nam daje priliku da vidimo šta radimo i kako napredujemo. Prema tome možemo da zaključimo da Integris nije luksuz, već potreba svake organizacije koja teži da se nađe u društvu najboljih i najkonkurentnijih. Ja rekao sam na početku da je Integris poziv na promjenu. Dodao bih i da je Integris poziv da se što prije uključimo u budućnost, a iskusni privrednici odavno znaju. Ako želimo imati budućnost kakva bi nam odgovarala, moramo je stvarati bez iluzije da će se ona sama po sebi dogoditi. I upravo je tu Integris kao snažna poluga u kreiranju profitabilne budućnosti, kao svestrani program koji donosi dodatnu energiju bez obzira u kojoj branši je vaša kompanija. Raduje nas svakako i to što ovaj projekat pokazuje da je Crnogorski Telekom daleko otišao u transformaciji od klasičnog operatera fiksne i mobilne telefonije do provajdera najsavremenijih tehnoloških i informacionih rješenja i sistema. Ono što treba posebno istaći je da se Integris zasniva na spoju domaće pameti i internacionalnog iskustva, na znanju stručnjaka i timova Crnogorskog Telekoma i šire Mađar Telekoma i Deutsche Telekoma, našoj inovativnosti, posvećenosti i iskustvu. Posebno nas raduje što je veliki privredni gigant poput Mercatora Crna Gora jedan od naših prvih klijenata. Među prvima se za naš ICT rješenja odlučila i grupa nevladnih organizacija, kao što su Centar za monitoring, CEMI, PR centar i Juventas. Hvala im na partnerstvu i ukazanom povjerenju. Vjerujem da je ovo samo početak jednog novog projekta koji ima potencijal da udahne novu energiju u crnogorskoj privredi.